سلاف جارە بینەری هێژاژێ دۆسیەک تایبەت ئەم بوارەنە لە حەدیقا شەهید دشواریا خانەسۆرێ دوێ دەرێ کەتیا جوانên ێزیدخانê û ستیا نەخشا فستیڤالێکا هۆنەری çêgirîne ji bo azadiya rêber Apo em ê nêrînên xelkê virgirin ev festîval wê çawa bi rêveçê ji we re şobînin keremkînin marabî. بله بینەری هێژام نها li ba honermendekîne honermend Şekîr Bekir merheba çawan سەر چاوان سپاس گەلێ مەمنون ساوم em kêfxweş bûn heke te karî bû tê wextê xwe bidîme هەر ساوی عزیزی ونێ çi ginî îro çi stranê bêjin gelekê bixêr hatin konserta me îro Koma Mêrzo me çend stran hadir kirîne stranê Çingalî ne yani kem bi erebî bîjin mawal û her wisa dûrik jî kin yani ke ritmê wan hebe ma nîzika nîv saeta bi çêl deqîqî hadirkirina stranê Çingalî dikevin hinekî ji wan dika wê kutî gotin ma hesa wan kirbûn û hinekî dîtirê jî dika wisa me hes kirîn yani ji stran bêjin me hemrin mezin ew stran ma em dîm yani vê şekilî çê dikin em wan strana tênin wan strana ca getirê musîqa wan yani bi şêwê xwe lîdin û wan peyvan nivîsin kom jî hemû heft dike û hemû pêre dijin çend proval ser dikin û ca getirên tê wan li konser de bijin wan stranê dûr bike. Ew stranê wisa aliyê em bêjin ziman kevneşopî û bahariya êzidiya çi qasî karî biparêzî Rastî gelek ji ber her zimanekî ka zilame vê biparêzê neyeme jî bîne çi ziman vê ew ziman bi edebê xwe tê parastin yani bi kitabê xwe bi musîqa xwe bi resim bi her şêweyekî fen yani tê parastin rica ama jî bi rastî em ka êzdî bitiriya tiştê me yani musîqê ve girêdaye ji berê musîqa bîro baharên me de tiştekî pîroz e ji ber wê kê em gelekê em hewl didin musîqê biparêzin wan strana bîjin ji ber ew strana dûrketîne gotin peyvên me dikevin re tê de ji ber niha em yani nifşê nûk em bipeyvin em gelek peyv erebî dikine nêv peyva xwe de îngilîzî bes heke te qenc guhdariya dûrkustana kir tê bînî ew peyvê dike bav û bapîr wê me digotin ew ya hîn ji wirdetir ew nefsa wan dûrkustrana dipeyvtin yani peyva wan jî قط ندبو بس امن هاد بینی پیوام جی قطت بی پیوام نه گلک نیزکی وان دور کسترانه گلک پیوت يعني کتنی نفده چه عربی من چه انگلیسی من چه لغتی بفجا حکما پارسن سر وان دور کسترانه کن هم کیف خوشیش گش خلقی جرو هم اف زمان و پارسن نو حتی دنیا بجن يعني كچند ازدكيم جيبون وهيفيد كن يعني وسانه به چند يعني كعدد ام كيم بونجي هر چگاویت دور گسترانه کی وگریای تزان بی حق زمانه ازدیا چلو بی دور کدانه گوتن چلو بی پیفتن بله اف کنسرتین وصاف جالکین هنری چه قاسی متاجیا خلق ما به هيا و پشتوانیه کا چاوش هنرمند را براستی بتبيع خلقي قالك بيهاج برشش بر نفسينو هو قالك جي يعني قهداريا وانج موسيقى قالك جي يعني نه قالك جي اجبر فيتالي قالك فقريان بيخدنا دور كسرين كرمانجي بس مدفي يعني دي تريجي بتايبه زارو قوي خبنا موسيقى ازديان قوي خبنا موسيقى ما اجبر او هک گوی خدانه وان پیوا او زمان خوش بیرانه کن یعنی مدید چغازی که ما موسیقی کما گوی خدایته بیتریای عربی بو براسی سر تلویزیونن گه تلویزیون نو هات بوند شو تشتو بس بینم نو براسی بجلین هو ارگش مباشر چغی امد کچک اجبر ام بیتر گوی خدانه کرمانجی کرته یعنی نه هم سرانه ازدیاج بس یعنی شکین و کرمانجی او سرانه کرمانجی بن وجا قالك افتشتكي مهمه هكا زاروك
تایبەت زارۆ گوێ خۆ بنێ دوورکوسترانە وش خەڵکێکی لە تشێکی گەلێکی خۆشش بەر تایبەت کۆمەڵگا خانەسۆری ئەف تشتێت وسە موسیقی و تشالەکە دژی ڕێگەتی دەتکێ من ژبەر یعنی تشتی دێت چی ناکەم ڕاستیژی ینی ڕخنەیە gelek min edma dara heka konserda çî nakin dewrata tiştekên vetkin rastî veca ev yani kêfxweşiyê ji xelkê re ji dîla heka her bênevî baxçî û kêfxweşiyê bînin zilam her demekî zilam konserdekî çê bike her mehekê tişek wisa kêfxweşiyê dewan jî û ew jî zanin yani heka ev dûrkustiranî dê zdiyanê nêdiyekî dîtirêne. Em guhdariya dostiranekê jî bikin. درست راستیم میرگه تعبینه دنیا گرما و دنگ جماعتش تیمه بس سر جوازی و که خواهد خودش تکی کچکوک جواره بیجیم سهیویت کم دلی واجیم دل منه باخینام لبه نوسه مکسنینام دل منه باخینام لبه دوسه مکسنینام فلک ری کار من گرتی ابروز برما رزادینا سپاس ساعت خوش ساعت گله ممنون هم جی گلک ممنونن هم دسترانێکیش مارە گۆ نێڕینێن ساغبی گەلک مەمنون مەدویا مەکاریبە بیترژی بەسش بەر یان تزانی دەنگتێ و ماشە لە خەلگەلەکات ساغبی و جماعت بایم من کە گەلک مەمنون ساعت خوش سەرچاس Di destpêkê de ji bo vê konsertê bi pêşengiya çand û honera Sitiya Nexşa û ciwanên şoreşger hatiye amadekirin. Gelek fenan û gelek grûp li vê derê amade bûne. Koma Bêrîvan, Koma Mîrzo, Xwedê Daşingalî û Himîd Qîranî. خودی لی درکتن کاری می اساسیه. جبوه جی خبات کما میرزو براسته چند و بهای ازیاتی جبوه جی آنها جی هونو کما میرزو به هفره. گله که خوشم کوم جی گله که خوشه کامل فدر جاره کتی که هانه یک ابو سالک شاهیاما تالی الوربو عقل مبری في روجي بالروج ابو بري سالك كزني شاشم ما جوشو كيف خوشيا وديت خلقي خانه سوري ام هتان هو هرو قالت كده
مرحبا چاوانی مرحب سرچاوه بله اون وک اکدیه جوان نزید خانی هدف آواج و کنسرتی چیه؟ دیسایدم خیر هاتنا ود کن براستی هدف همش و کنسرتی آوا وگا شیف برکه ما چکیریا که چاوا گج و شباب اینستی من هفت کوم کن مثلا سر قالك جي سر تلفونا دد مشغول قالك جي المال خود مینه برای کنسرتی ما تخواست موسا گج و شباب اینستی لهف کوم بکن ایمد بیام شیوگا خوش وسا پفر در باز بکن وسا کیف و حنا قبل دیلان مستران اجبر که ما اف کنسرت چکیریا و هدف همش بجمیا بریجی مشبر آزادی فیزیکی چکیریا آزادی فیزیکی سرکاتی ما چکیریا بریان هم مرجی چکرش بر آزادی فیزیکی سرکاتی نه از بچم تجرید و بچم شدت سرکاتی زیاده بونا اجبر وجی اینها چالاکی مجور بجور مدرس بکریا ام تخواستن مثلا دمگی نیست اف بچم شدت اف برای گانی سرمایه سرکاتی رابش بر وکیجی چالاکی ما ایرو لگنده خانه سوره ما کنسرت چکریا ما وسا کچو شباب هدف کم کرنا و هدف ما سریجش بر آزادی فیزیکی سرکاتی. بله اف چالاکی هنری وانجورین وسا چه قاسی تاثیرت سر بجن جواگید که تایبت کچو خورده و زیادتر عالی نفسی ده. ابراستی نهم بینیم مثلا جواکا ازدی نه هموجی هنگجی وساس بيجم چند خواسترانين بري وسا دور كدنا ماجد خواست وسا ام کنسرت اگه چکن مثلا جوان ما اون بینین همول ودره کوم بونا همو هاتنا مثلا تشتي خوشا وسا همول کوم ببین همول ودرس بيجم کاچاوا شف برکه خوا درباز بگین ام دیسا ام فگرن ازدیاتیا خوی بریم فگرن استرانی خوی بری اجبر ویجیل نوجی از بيجم قنجا کاچاوا مثلا ازدیاتیا خواسترانی خوی نو استرانی خوی بری زانبنو دیروکا خوا فگر بله ساعت خوش تر سرچا حاضر بونا ام قالك كيف خوشين قملتي مال بدري حاضر بويا ان شاء الله ام في حفله كيف خوشين بيقرا درباز بله بینری هجاز نها لبا کوما بهریوان و ممنیرینان بگرین مرحبا چاوانه صاحب سرچاوه صاحبی وين زيادة الخوب بدنا الناس كرنش بينري مرة ام وقع اندام چاندون راستيا نقشا كوما بريوان امجي ايرو الحديقة خانة سوري آماده بونا مناسبة في حفلة راستي ام قال لك كيف خوش بونا اجبركو جارا يك امينه ام دسيكم بيغرا دلكبن الحديقة خانة سوري راستي ام قال لك كيف خوش بونا بديتنا ملتي خوي ازديجي بله في کنسرتی دو ساعت چه قاصد مهمن
راستی گلکی مهمه هک ملت ما ازدی همول مثلا الدرکه و همو کم ببین گوی خوب نما مثلا امجی وقت کم بیرون کم دیجی جلو برگ خو کفنار استرانه خوی کفنار مثلا ام پیشکشی ملت خوی ازدی بکن تشتکی گلکی سر بلندو خوشش مرا موقع کما بیرون و استرانو اوت کفنار ام بیجنش ملت خورا ام بدنا خویا کرن بله چه قاسم مهمه که ایرو ونوان جلین ازدیا درکه بنفس شعورکی چاوایا راستی گلکی شعورکی خوشه جلو برگ خوی ازدی کفنار ام در کفن سرسحنیم استرانه وام بیجن راستی گلکی شعورکی خوشه ساعت خوش خوشتر باجاره افینه او جهش خوشگار دوست و یار هب جبین و هب ببینه خانه بازار افینه او جهه عقیده و شیف خوشگاه دوست و یار هم ببینین خوزینوها خالد نایل بربابا کچو خورده دلال بچاوه سر خو ببینه خانه سور باجاره ابینه كجيت روحي وتدلي ولا تجاني تجمر رمال وما زالي بربيت خاني كجيت روحي وتدلي ولا تجاني تجمر رمال وما زالي بربيت جاني درمان كروكي جمالي كهو قلباني درمان كروكي جمالي كهو قلباني ليلي كهو قلباني دبخاني خاني خاني ورا ديلاني دبخاني خاني خاني قلا ديلاني ليلي قلا ديلاني جيت روحي وتدلي ولا تخاني تجمر مال وما زالي بربيت وجاني درمان كروكي جمالي ولا تجاني هجينا ديمي قولي كفو قلباني ليه كفو قلباني فكرة ليه بخاني خاني ورا ديلاني ورا ديلاني ليه بخاني خاني 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 ليلي ورا ديلاني يلا تشكي بجنا خنامي بلندا واقدر احلي ورا خنامي زرج كل خردلي روكي خنامين قرن تمام سردلي أزيك بالهيم بزي هتا بروشلي ليلي هتا بروشلي خاني 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 قلا ديلاني ليب خاني ليب خاني 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 ورا ديلاني ليلي ورا ديلاني بله بینره هجا کنسرتاج عالیه کدیا جوانی نزدخانه و ستیان نقشه و به جالکین هنرین جدا جدا بردوام که به جوشه کی مزن هجماره کا زیده یا خلق جیک بشداری به کنسرت بویا بله من نرین خلق خوا و دوسیه ده جواره گردن و جواره پار بکرین بیاویم گشتن داویا دوسیه خوا حتی دوسیه کادی بمینن نفخوشیه ده بخاطری وا